I pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jednu epizodu. Danas ćemo igrati malo Minecraft preživljavanje. Dakle, danas počinjemo da igramo preživljavanje. Idemo. Uzeo sam bonus chest da dobijemo u početku. Mi ćemo snimati ovu po 4 minute epizode. Da, trajat će nešto kraće, ali će ih biti više, najvjerojatnije svaki dan. Za prvi put, to je za prvu epizodu, zakopat ćemo se ispod zemlje kako bi preživjeli noć, a do sljedeće epizode trebamo nabaviti vune za krevet i napravit ćemo kuću vani. Prvo da iscijepamo malo drva. Prvo ovaj gore. Sada vidimo. Trebamo napraviti prvo radni stol. Ovako napravit ćemo i štapića dosta. Idemo prvo kopati pod zemlju. Ajmo. Voda. Ništa onda odavde, idemo na neko drugo mjesto, ali tu trebamo zapamtiti da imamo vodu kada nam bude trebalo. Otvori se, idemo. Da ćemo je vodu prokopati. Slobodno vi nama predlažite što vi mislite da bi bilo dobro da mi snimamo. Mi ćemo to snimati. Što god vi želite. Samo napišite u komentare. Samo da još ovo malo iskopamo i to je to. Napravit ćemo peć, mač, bi mogli, kramp i sjekiru sada od kamena. Ajmo, požurimo se malo. Idemo gore. Ovo ćemo raditi. Stavimo ovdje. Kramp, to jest treba će nam i sjekira. Evo ga. To tu. Još samo da vidimo što još imamo. Napravimo vrata. Stavimo tu. I evo tu. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. U sljedećoj trebamo pronaći hranu. Tako da, obavezno stavite like, share, subscribe. Ćao!